Hello guys, reka none nizere ko mumeze neza abantu mwese mudukurikiye muri mu nce zitandukanye z'igihugu cyacu. Nk'ibisanzwe iyi ni Storyroom TV, nitwa Shema Pacifique. Hanyuma mbazaniye updates na amakuru abari kugenda avugwa. Hanyuma murabizi ko umujene yitwa Alexander Isaac umukinnyi ukina muri equipe ya Newcastle. Murabizi sagaye aho igeze uyu munsi, ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera. Hanyuma mbazaniye detail kuri kabisa, ni umujene wifuje kuba yakinira equipe ya Liverpool The Cocks kuva uyu mwaka watangira, ariko bikagenda byanga bigendanye na bids yagiye itanga Liverpool, hanyuma Newcastle ikayanga. Hanyuma ni umusore kabisa wagiye agira uruhare rukomeye cyane muri equipe ya Newcastle umwaka ushize, bigendanye n'ibitego yatsinze cyangwa se na statistique afite muri rusange, kubera ko nk'iyo urebye umusaruro yagiye agira mu mwaka ushize uzabona ko nyine Justin yabaye mu top scorer muri Newcastle, kubera ko mu mikino igera kuri 34 yayikiniye yatsindiye ibitego bigera kuri 23, atangamo na assist 6 kuri equipe nka Newcastle. Ni ikintu cyiza, ni umusore bari bakwiye kugumana agakomeza swad yabo. Ikibazo nuko atabishaka. Hanyuma murabizi ko equipe ya Liverpool yamwifuje cyane kugira ngo babe bakomeza swad yabo. Murabizi ko uyu mwaka babuze mu mukinnyi wari ukomeye cyane muri mediane yabo, Diego Jota. Murabizi babuze mu jeune nka Trent Alexander-Arnold, abantu barizi ko yagiye muri equipe ya Real Madrid. So ni ikintu cyiza, ni umukinnyi mwiza wongeye muri swad rero yabo ya Liverpool kugira ngo barebe ko bakisubiza igikombe bafite umwaka ushize. Hanyuma turebe gato umujene yitwa Alexander Isaac, naye maze kubabwira ngo ni Justin yagize uruhare rukomeye, kubera ko nk'iyo urebye umugereranije n'abandi bakinnyi hari mu gihugu cy'Ubwongereza, uzasanga Justin ni umukinnyi utsinda, ari muri ba top scorer ba mbere hari mu gihugu cy'Ubwongereza. ngubu katurebe se ni top scorer wa kangahe muri English Premier League muri last season, kugira ngo tumenye ese ahagaze gute. Ngo umukinnyi ufite ibitego byinshi n'uwa Liverpool umwaka ushize yitwa Mohamed Salah. Biri kuvuga ko nyine ashobora no kuba yatwara iyi Ballon d'Or izatangwa mu kwezi kwa 9, ariko kubera ko nta statistique nyinshi cyane afite uyu munsi, bigendanye nuko equipe ya Liverpool yavuyemo hakiri kare muri UEFA Champions League. Hanyuma uyu munsi ba rutahizamu batsinze ibitego byinshi, witwa Alexander Isaac ari ku mwanya wa kabiri nyuma ya Mohamed Salah watsinze ibitego bigera kuri 29. Hanyuma hakaza ba Haaland bita ba Bryan Mbeumo wamaze kuba ajya muri equipe ya Manchester United, hakaza Chris Wood wa Nottingham, hakaza witwa Yohan Wissa. Uyu nguyu Yohan Wissa muri Brentford. Equipe ya Newcastle bari kuvuga ko bamwifuza cyane ngo kugira ngo aze kuba yasimbura uyu nguyu witwa Alexander Isaac uri bugiye muri equipe ya Liverpool. Hanyuma nkiri kuvuga ku byo kugenda kwa Alexander Isaac, ntago byoroshye cyane, kubera ko uyu mukinnyi we ari kuvuga ko ashaka kugenda bubi na bwiza, arashaka kuva muri equipe ya Newcastle akajya muri equipe ya Liverpool, cyane ko ari ikipe ikomeye. Hanyuma equipe ya Newcastle bo bamaze kuba batangaza ko bagomba kumugumana akaba umukinnyi wabo, akabakinira umwaka utaha, cyane ko ari na equipe izakina imikino yo ku rwego rwa Europe. Hanyuma bagashaka kumugumana. Eddie Howe akavuga ko adashaka ko agenda. Mwagiye mubona ko muri bid equipe ya Liverpool yatanze bagiye bagerageza kubagora cyane. Ngubu bid ya mbere Liverpool yatanze ngira ngo ni miliyoni 110 z'amayero, barayahaye ikipe ya Newcastle. Hanyuma Newcastle irayanga, bavuga ati mutaduhaye miliyoni 150 ntago byakunda. Hanyuma Liverpool itanga indi bid ya miliyoni 120 arizo currently yabemereye. Hanyuma
ekipe ya Newcastle ikomeza gutsimbara, baravuga ngo Justin ntago twabahereza umukinnyi mutaduhaye miliyoni 150 kandi ntago dushaka kumurekura. Noneho aho bikomerera ugasanga uyu mujene nawe witwa Alexander Isaac ntago ashaka gukina muri ikipe ya Newcastle kubera ko yagiye bibereka muri pre-season bakoze nta namwe bigeze bajyana muri match bakinnye na Real Sociedad, ntago yigeze ayikina, mbese nta match nimwe ya pre-season yigeze akina, bigaragaza ko ashaka kuva muri ekipe ya Newcastle akajya muri Liverpool. So ntago rero byoroshye kuri iyi deal, baracyabiganiraho kugeza uyu munsi, baracyabiganiraho kugira ngo barebe uko ibintu bimeze. Hanyuma cyaba ari ikintu cyiza kuri Liverpool nkuko nabivuze mu kanya nka defending champion, bakomeza squad yabo bigendanye nuko bagiye bora bakina bamwe na bamwe bari bakomeye muri squad yabo. Hanyuma icyo yakongera muri squad turebye nka 11 bashobora kuba babanzamo umushyizemo nawe mu izamu n'ubundi nibisanzwe n'uyu mujene witwa Alisson Becker, ni umuzamu wagaragaje performance nziza umwaka ushize, bigaragara ko nta wundi musimbura akeneye. Hanyuma kuri kabiri Boni ku ruhande rw'iburyo, kuri kabiri bakinisha Jeremy Frimpong, hanyuma gatatu hakaba haca umujene witwa Milos Kerkez, ni umusore nawe bashyize muri squad muri uyu mwaka baguze. Hanyuma kuri mutima defense ni babiri n'umundi Kamakawa, ni kapiteni wabo Virgil van Dijk, hanyuma agakinisha na Ibrahim Konate. Hanyuma gatandatu hakina witwa Alexis Makarista nk'ibisanzwe, hanyuma uruhande rumwe rugacaho Mohamed Salah aguruka cyane kabisa, hariya panura inguni, hariya azamura mu santere tumenyereyeho. Hanyuma ku munani box to box yitwa Ryan Gravenberch, nawe ni umujene wagaragaje performance nziza muri Mediane Liverpool umwaka ushize. Hanyuma bakatakisha ku 9 Alexander Isaac, hanyuma kuri 11 hagaca Dominic Szoboszlai, hanyuma Isaac yaba ari kumwe muri ira attack, yaba ari kumwe na Florian Wirtz, umusore nawe bashyize muri squad yabo uyu munsi. Hanyuma updates uko zagenda ziza kuri uyu musore witwa Alexander Isaac tuzagenda tuzibaha. Gusa icyo wamenya uyu munsi Newcastle yavuze ko batiteguye kumurekura kubera ko afite amasezerano azamugeza muri 2028, ubwo baravuga ko badashaka kumurekura. Umujene nawe akavuga ngo ntago nshaka gukinira ekipe ya Newcastle, akavuga ati nimutandekura match ya mbere tuzakina Aston Villa muri weekend nyango ni ku cyumwe niba ntibeshye, abati ntago nzayikina. Hanyuma rero reka dusoreze hano ingiri Sobanura TV, banuka ukore subscribe niba ushaka amakuru nk'aya ngaya aba agezweho muri fields zose z'ubuzima kabisa. Tugira showbiz, tugira sport, tugira tuntu n'utundi, tugira ni byinshi kabisa. Wowe kora subscribe nta kintu uzatubura. Nitwa Shema Pacifique, ingini Sobanura TV. Ciao.